Pozdrav! Dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju kuhinju. Danas za vas pripremam jedno relativno jednostavno jelo. Radi se o musaki, odnosno složencu sa rogama. Sjećate se roga koje sam ljetos pripremala za zimnicu? Pa došlo je i njihovo vrijeme da se iskoriste. Dakle, zimnica je spremna za upotrebu. Pa da vidimo šta nam je od ostalih sastojaka potrebno. Idemo. Kuhaj i peci. Ovako, prije svega potrebno nam je faširano meso, 2 malo veće glavice luka isjeckanog, ne morate sitno, nekoliko jaja, ja sam evo pripremila 4, paradajz koncentrat iz tube ili iz tegle, znači ne onaj tečni, vrhnje za kuhanje, biber, crvena paprika, so, brašno za pohovanje i evo tih roga. Znači ja sam njih izvadila na par sati prije da se odmrznu, vidite. Ja ću to sada da isperem, da ocijedim, da isperem od ovih košpica koje vidite. Kad se ocijedi, idemo sa pohovanjem. Znači, prvo nam treba pohovana paprika da bi nastavili dalje sa poslom. Evo paprike sam očistila, isprala i malo ocijedila. Ima tu još malo vode ispod, ali nema veze. To će se svakako iscijediti kasnije. Ovdje sam jaja istresla u jedan tanjir, tu mi je znači brašno i ulje sam stavila da se grije. Evo ga, još malo pa vrelo. Sada ćemo da posolimo ova jaja. Znate kako se pohuje, posolite naravno po želji, umutite i pohujete. Eto, znači ide u brašno pa u jaja i na vrelo ulje. Evo ih, vrijeme je za prevrtanje. Ovo ne treba puno peći, znači samo prepečete po 1 minutu s obje strane jer paprike su pečene. Kad porumene, prebacit ćete na tanjir, naravno izvaditi, pripremili smo ga, jel? I tako do kraja. Eto, ovo će vrlo brzo biti gotovo. Dok nam se paprike pohuju, ja ću začas da propržim ovo meso, znači u zagrijanu tavu ću da naspijem otprilike 2 kašike ulja. Ovo je dobro zagrijano. Tu ću da istresem narezan luk. I to ćemo sada fino da propržimo kratko. Nećemo soliti odmah. Evo jedno otprilike minutu. Nakon što smo propržili luk, dobio je mrvicu boje. Dodajemo mljeveno meso. Sve ćemo fino da sjedinimo. I za početak ćemo samo malo posoliti. Kad smo dobro izmiješali, poklopit ćemo i ostaviti da se dinsta otprilike pa jedno 4-5 minuta, pa ćemo da otklopimo da vidimo šta dalje. Meso i luk su pustili vodu, znači nema potrebe za tekućinom. Još ćemo to malo da razbijemo fino. Grudvice mesa. Dodat ćemo začine i ostaviti da se još malo ukrčka jedno, isto tako 7-8 minuta, jer to će sad svakako sve zajedno da ide u rernu. Znači, pošto smo fino promiješali, sad ćemo da dodamo ovako pola kaščice crvene paprike, ovu kašiku koncentrata paradajza
i malo bibera. Po želju stvari, ko voli. Eto. Malo ćemo to promiješati, poklopiti ponovo i ostaviti da se ukrčka malo. I spremni smo za slaganje. Vrlo jednostavno, znači ništa komplikovano. Evo ga, i meso je gotovo, vidite još malo kvrcka, znači sve je vrelo. Nemojte pretjerivati sa masnoćom, znači samo vrlo malo podmastite pekač, tepsiju u čemu ćete već peći. Jer paprike su pohovane u masnoći, meso je preprženo na malo ulja. I sada idemo. Znači, 1 paprika, 2 paprike, nekako moram u glavi da mi ne ostane šuplje. Evo ovu ću veliku ovdje, ima ih dovoljno. I ovu ću u sredinu. Sad ću da prebacim ovo meso. Malo ćemo tu pritisnuti dole, da imamo mjesta da složimo ove paprike gore. Ako vam i ostane koja paprika, vjerujte, poješćete je s užitkom. I opet ćemo fino da to poklopimo. Tako. Ja sam rernu, znači, uključila na najjače i sada ćemo ovo da stavimo da se malo zapeče, a u međuvremenu dok se to peče pripremit ćemo ovaj zaljev zaljev, jaje i vrhnje. Dakle, stavili smo da se peče i to će da se peče otprilike 10-ak minuta i onda krećemo sa jajetom. Ubrzo će paprike da budu gotove i spremne za zaljevanje. Dakle, 1 jaje. Ja ću 1, a vi možete staviti 2, 3, koliko god želite. Malo posolimo. Ako ste primijetili, ovdje nema nikakvih suhih začina. Samo sol, malo bibera i malo crvene paprike. Dobro umutite jaje. I u njega istresete vrhnje za kuhanje. Ovdje ima otprilike 100 ml. Opet to je proizvoljno, znači ovo nije recept pod moranje, da mora biti toliko toga i toga. Vidjeli ste i sami, znači nije torta, možete kombinovati po želji i po potrebi. To sve fino sastavite i ovim ćete sada da zalijete paprike. Evo je spremna za zaljevanje. Znači, nakon nekih, ja sam ostavila jedno 12-13 minuta da se dobro zapeče i sad ćemo samo da zalijemo sa ovim jajetom i vrhnjem i vratimo kratko u rernu, još nekih možda 3-4 minute, eto čisto da se to zapeče, da se ispeče jaje, jel? Tako, malo možete razliti i nazad da se peče. Moja musaka je gotova, dakle ručak je spreman. Ostavite malo da se ohladi, ona se također može jesti i sutradan. Eto, to bi bilo to. Uz ovo možete dodati još jedan fin tanjirić supe i salatu i imate fantastičan ručak. Eto, dragi moji, još jedan ručak je gotov. Ja se iskreno nadam da sam vam pomogla sa idejom. Nije teško, nije komplikovano, samo ako imate paprike spremne za zimnicu. Naravno, možete kupiti paprike i u zimsko doba, samo što su puno skuplje i treba će vam malo više vremena dok vi njih ispečete sada, pa dok ih ohladite, ogulite, tek su onda spremne za musaku. Dakle, zimnica pod broj 1, znači kad dođe ljeto i kad su cijene niske, fino se pripremite za zimu, naravno ukoliko imate mjesta u frižideru. I imate ovaj fantastičan ručak. Eto, nadam se da vam se svidjelo. Ukoliko jeste, lajkajte, ostavite koji komentar ispod da vidim pratite li, da li vam se sviđa, imate li zamjerki, možda savjeta, ja sve prihvatam, vjerujte. I prijavite se na kanal ukoliko to niste. Eto. Pa do sljedećeg gledanja. Ćao!
Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.